la nyu benai tra benai tela dah kan ni kajing kanan continue kabomut kajing angnut lani kajing khmi lenti kajungi bangin yo ke second installment kanumpoi solution bat akwaru ban ong hang ni lada pilalong aware ne bagani ke 15 finance commission kalakut mentah kelas sedang ke 16 finance commission hatu ngidang dan jikermen manio yang ni pisah juga 15 finance commission nang ta sagawe pipa proposal ini ya ke arkulai mentang ilalek sikisnong bidon ki MDC jung nang ni nak haus ibo kibal alek ya thu khalo sikisnong I scheme yang ni I proposal ngin I scheme ni fi la ini thu ya thu khalo lut mentang pai ba la kri lenti banio itu ka scheme Neri mentah tang ke arkuar mentang gila pelong yang ki MDC bengilong kinong tok A few moments later. Sementara begini kia suruh apa ba. Flashback. Neri mentah tang ke arkuar mentang neri mentah tang ke arkuar proposal ini ya ke arkulai mentang ilalek sikisnong bidon ki MDC jung nang ni nak haus ibo kibal alek ya thu khalo sikisnong I scheme yang ni I proposal ngin I scheme ni fi la ini thu ya thu khalo lut mentang pai ba la kri lenti banio itu ka scheme neri mentah tang ke arkuar mentang gila pelong yang ki MDC bengilong kinong tok gila pelong yang ki MDC bengilong kinong tok ngonoy misi ya buat juga tak jaga baik madam đây và chính ái để cái ký labor license mo ya kan ini ngela panjing syai nau CM halo kan benta bat ngi ko kan tip ka eka rule joga district council ha bede begini ki labor lari ki nongtre ki bawan menteri apa ukur sam jongka kasih ngela tan district council ya kan ini nakal yang CM semla pan ai no ka coba ka syai. A few moments later. Kani ka labor clearance certificate haba ni wat jingtip nang ni na po office kadai ka por nadu ka isi ka barim nadu barang shimti ba titas khain